Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam da kasngi. Kajing ut ki pat ba ka than maulai ba ki pat ba ki ba pindon kam ni ka surok maulai namar ka deng kali kalakta ya ka por ka yo ka kot ba ka imlang ka salang ka bor sarkar ba ki bor shnong gidon kam banweng. Ka bor sarkar ba ki tnat sarkar badai pet kum ka muda PWD tnat pulin ha kajing yalam u additional deputy commissioner u ba Roni Walang kila let banjurip ya kadong kathan maulai haringkat kajing yadon lang jongkinong yalam na kilai teli ki dor bar shnong. Kata ka maulai nong lum, maulai nong kwar bat ka maulai yaurang hem. Uba Roni Walang ha kajing sendran ki pulit na ka maulai traffic police na katnat urban affairs bat na katnat PWD ha ka shpotrik uyayong arhajar arpsan. Kilala banjurip ya kajing long jingman jong kajing kapnya ki surong. Bat kilinti ya gejat hapok kasnong maulai, bat banwad ya kilat kilinti kenang ban pendunai ya kajing deng kali, bat ban pensuk ya kinong let nyongwan. Na kalian ki board district bat ki dor bar shnong ki don ban ongkum urang ba shnong nonglum JS war rang ba shnong Yoringham H war dang don ki dukan bar jela bombyang ki kot kisra bat balai. Le si ya kabam pat ba. Ho ito menta hari step ya don naka shnong Yoringham nonglum bat nampak kabang ya ban take inspection. Jadi ini bukan ka management traffic management ya kabang ka kuat kalau ai ke order ya kalau strict jadi traffic parking ini ini layak dan tentang layak inspect kalau like kita mentah susah kadang dia like snow kadang lum kayak ni kadang kuat sing identify itu di Jakarta tiba long tiba penuh ya ki ke influence traffic ke om tanggat ta yang taki yang tentang yang kat rumah ke ya kita hi bangi persang ban address ya tadi dia blokir kinong nang taki ni bosau ru kunju tiba la suya kaya yang ada yang kana bomon ini kan bosau waktu kali kini ki commercial vehicle ru kamu ki di Bandon ya kitu ki Jaka ki yes embankment bagi embankment but ini suban yang slam mo ki drop pick ya kita akan penuh ni kan kita di banyak ikat bahkan district administration bahkan polis kumjur naka piludi orban ilai don rengkat kami mentara step ban assess di kita ini akan dan tapi ai kublai kalau ngobrol orang dia masuk ke orang bila don inspection lingkong nakalian ka mall task force ang wala pendik dari Roni CS kat Indonesia tahu dalam bukan jadi bagi dia baik kita kerjakan uno ban dia tahu kalah seperti kabar pelat ini hang kali di bawah gerak sisi mah kami dibayar yen kami kaki beli setahun beli school ini lemah negara ke step penilaian kan don kay ko ba tak yung pag-back ni kay kaman kita ni ko ba pang na kanya ni ba no rat kalau pun tu yu ba kalau kita don di kaman ano ni sikap kay dengan kami kan na ila ako ba ba ko kasi kan long ko don su ko bu tambah na kalian administration kilong minggu no di volunteers di sini ada kita kini volunteers punya ada dot dekat dengan paket ada uniform ini pun assess di traffic ada bagi traffic dari la dondo di la ro kami fine kita kami di bawah kemudian di rumah dapat bikin ada online payment juga dapat fine jadi kita lagi bagi don kemat ya kan nila maksud mereka kita ya kata ni kami nanti ya kajing mentoy kan pada kunur ni apil kan supaya baru bagi ya kan
mo nang ba mangihi pat ba mangihi ko tu temen ko lada kebun kan ke blok tu kan traffic jam jadi mangihi ke ban benefit na kata ini itu kata ban ra ya kata jing kali kata di kamnya atau komnya yang di kali bat mentang wilayah kata dia keren ke dunia wilayah dua rupan propose tapi kami pergi di solution problem kemudian jadi nanti bahkan ini kalau ke jing sedang kemudian juga apa ni beliau jing susu bat panuan rapat di kita di kilat di kilo apa nang bahkan kan tak suya no yanuru la kalong kaptam di kena di beli sekolah dan di beli ya la kadang kamai gaji kaptam nang lagi dan kani inspection dulu ini ba itu meneh kani kadi inspection ke penumpang bila cover sa itin bilay direksyon ng pamata dia haging isi di panuan min salit sekiwe pat kibenta di pamulay pat ya tendu pat si pinong yalam sunong jug tu Jakaru haga jinga don dekat lang pat jug tahun dorbar ya pamulay pat min saya bisa nang yawat di bilat nanti ini aja pipai kita hari itu pada jinge direksyon pat kuno dengan wan ra dia jinglan ha let kawan pamulay There's like a quick say calendar that I have having an inspection. Kung bakalong munta kung iti gani kadang day sa preliminary inspection kung itarasi di yamantahi nga nung patlaban patay api di taki solution ko lang panya dari kung bakalong ilalap nila siyam tapos ani ko sige kaya tentu ala pwede nga di pakla kung pagyan kali video na dia di pampan kerjar di passenger dari kamay di pandang nila pembiang kata kaipot ke jungi kata report ke jungi tinggal salah pat ban pembiang solution kita kan problem kendu ang action mo na kayu ipat ba kung gini kali hak sim kita wa ki yang mo ki yang kimi usrok kimi plau kimi usrok ki pen blok tatang ki balik bawan ki ba ya be kam ki kerke kuni pula benuang ni awak padahal mak kita ko order jong high court bomla ban penyang kali ha ki jaka bomlai banwan penyang oh kataru mengia ya meneng ilaya UIH dari kicuki keman teng hapan suong no baka responsibility kam de tang kajogu tau nongnya kalima mereka deru wadi passenger ru kiru kini badan kata responsibility haki hikum no bagian bat kali apapun makanya iya surok tenging tang ilaya perhat te kumpang sudang syuk liu jembut mentahang ni higalong ba ngin saya identify ru mentah kajingya preliminary inspection kajungi kita ki embarkment disembarkment point bangin sya be ki passenger kin yang betang hakita ki jaka bagi nyoban kiyo hakikali ki jongki bangin sya syu ta pat jongka surok pat nama kani kawan ra ya jingwit akan yang jongka jing theng kali pat kawan ra sipun ki jing benta ki langsung sunok tapi ko ong ki mene mental kadang te kan preliminary inspection kajungi bila kajing trilang mentang apa ni syong perhatian pasti bor kita traffic ru bor kita mulai tahun baru menyewa di sini kemaki himene kidang don kijaka di pangila patha itu nong nya kali hang tu berkindai ban penyeng kijaka di andang ilaya syong bang ini syong seni bang itu kam tingin salah panwan biang sepi pada cepat pakam dong sekian kan ini penting Ni hari itu baka jengong man si wat nakalian kadang PWD ru kala don lang report mentai inspection di kidon ki benta-benta ki syem ba kadon kam bakin kamera ki footpath nang bakan long kum kata ka panum aila ki kali bakin wan yang jaka di mila berhak di PWD bakin kre ya kan ka DPR ka juki di bakin pen manra ya kata ka footpath ka bakham long janai nang bakan wit ya kan ka jingde cuman kali kita himentang idang dua proposal stage kumong ti meneh kan kadang datang preliminary inspection ban sa nang one part Ahmad Jongki di ya ka report ka bakambiang pat ni nyapai gini nong song di dukan bisong hak surok potpat ni maki ki antang di kamai jakpo takim perkapat ya ka safety jongki perkar ya kaya jong pai ba kuno pi pin le kung makalong himantan kan first inspection ka duni magmong ti meneh idang ya say gini gilay sunong bayoran hap nang taya ka nong kwar ba nong lom te hakapede begini kinong song bukan kinong song surok mo kan padi dia postrok kam duna
bentak kita dia lagi kami ya cucu kita ni saya tak dan kita bakalong ini meh guna kita ki bayar song surong ringin sim lap biru dan ini kita